жатканыма туура 7 жылдын жүзү болду. Жыртык кийим, катыган нан, атам деле аракет кылат. Бирок кээде ичип келип да жатат. Сенин эле күчүгүң болуп калбай? Кече Сайра эжеге берген күчүгүңдү кайра алып келип алдың го? Ал деле жакшы бакмакта. Даамдуу тамагын берип, балдарыңды аябай жакшы көрөсүң, Мен келечекте сенде эне болом. Өзүмдүн энеме окшоп, балдарымды эч качан таштабайм. Келдим сага, сырдаш. Ар дайым жүрөгүм сыздап, жан дүйнөм кыйналган учурда гана келеримди билесиң. Анан кантейин? Арманым угар кишим болбогон соң кайда бармак элем? Билесиңби, апамдан кат алдым. Атам экөө эки жолго түшүп, башка турмуш баштагандан берки экинчи каты. Алгачкы катын 4-классты жаңыдан баштаган кезимде жазган болчу. Тайжеңемдин үйүндө аз убакытка жашап тур. Тез арада алып кетем деген эле. Апамдын алып кетем деген сөзүн мен кайталап окудум. Ал сөзүн окуганда тайжеңемдин ачуу кыйкырык менен тилдегенин, кирели кечке кой кайтарып кыйналганымды да унутуп калчумун. Андан бери 4 жыл өтүптүр. Тайжеңемдин катаал мүнөзүнө, татаал турмушка көнүп калган учурумда мынтип экинчи катын алдым. Апамдын Россияга кетип жатканын, мага келгенге убактысы болбогонун окуп, үмүт шамым биротоло өчүп, сага келдим. Аттим. Бардык адамдардын жан дүйнөсү сен сыяктуу таза, тунук болсо кана. Сенден суранам. Менин бүт кайгы муңумду, арманымды агызып кетчи. Кулдугубуз бар. Эмне? История повторяется. Ayda. Yok ben Ayten Жоқ дегенде мен ұқпасам атаңның сөзін ұқ. Алып кетиңиз. Эмне дедің? Қаласың дедің ме, қаласың? Біз атаң екеуі саған жақсылық тіле қалайық. Жақсылық қаласа Бұл жерде бізді ұят қылмай қаласың дедім. Оқымды ұмыт. Апам айтқан тура. Бұл салт деген Бас бұл. болды келе. Өзіңді бас. Бізді ұят қылмай. Қаласың. Алып тынчтап кетпеңиз, апа. Kızım ama. Sen алып кетейін. Болды İlah. Bas kettik. Ay kızım kalka baktın dövüyorsun. Ay bu emne деген şumdu. 154 kız alıp kaçış statüsünde kolga kalmalıyız. Kızım iştesiniz mi? İşlerin orada kan var mı? Апам, ушул даражага жетишимесе себепкер болдуңуз. Сизге чоң рахмат. Var senin canın.
menin tunuktaza bulağım, kitap menin öçpöz jarık çırağım. Köptü okup, köptü bilip kitapten, mekenime dalbay kızmat kılamın. Kitapты süy, barkın bil, kitaptın köp akılı. Kim kitapke dost bolsa, al oşonun jakını. Zaytuş. Zaytuna kızım. Al mama kızım, benim mama kızım çay yap getirdim ama. Geldim kızım. Ne? Suda ömrün uzun bolsun. Gel kızım oturçu. Kızım okuların jakşı mı? Jakşı. Ata, men bugün 5 ap geldim. Kızım, biz seni har daim koldoybuz. Arkanda har daim jölökbüz. Ata, men sizleri şeýçiňizlerdi sözsüz aktayım. Azamazsın kızım. Topuk kılıp jaşoonun ar gününe, taң kuykudan jaң oygongon köşülö, arsız düşman tınçın buzup elindin, bölüp beyşimdin törüne, emni bolup ketkenine düşünböy, jada kalsa kiyinүүgө үлgürböy, nar albay жылаң аяк тоо беттеп, janın araң kutkarıştı mümkülöy. Andan arı jolun ulap aylasız, baş kalkalap kaldı bötön üylörde, birok çirkin öz üylörü örttölüp, kara dubal kaldı ıştalıp tütüngö. Kançalagan kırçın ömür kıyıldı, көздөрдөн жаш, жүрөктөн кан куюлду, Madinaday, Elzadeday kızdарды, düşman oğu şuma jalga buyurdu. Süйлөшүүнү эптеп түзгөн болбойлу, кайталангыс анık жолун ойлойлу, периштедей күнөөсү жок кыздардын укуктарын тебелетип койбойлу. Sen ne okutasın? Sen okuyla koy sen. Kızsınlar. Sen var göğe tip edesin. Sen okuyun da oylu otasın mı? Kızlar okup kıyratpayt eç kaçan. Barar jeriňer güýü, eç nerseni bilbeyim. Güýögö berem seni. Emne gele kızlar eç nerse kıla albayt bey beresiňer, emne gele erkekler anan kızlar dep bölö beresiňer. Gerek bolsa kızlar, biz sizler oylap görбөгөндөй de ийгиликтерди жарata alabыз. Men okuma eç kimler karşı bola albaysyňar. Men okuyum. Menin aldıga koygon köpdөгөн maksatlarım bar. Men buyursa köpdөгön çoň ийгиликтерди bagyndyram. Men mындай kiçinekey sözlerge sınıp kalbayım. Men kolman kelet ekenin barına dalildeyim. Men baktılığımın dillerdi үйрөнөm, muzika menen alektenem, 4 tilde erkin süйлödüm. Bolgon nersege ишенербеш керек экенин билдирет. Азыр сен кичинекей 1000 сом алып келип ушундай окуучу болсоң дагы спонсор болуп атасың. Келечекте ушул жалпы мектеп айыл кыргыз эли үчүн инвестицияларды тартып келген мыкты окуучулардын, мыкты инсандын катарын толуктайт деген ишеничтебиз. Баарыбыз кол чапкылабыз. Жеңишиңиz менен куттуктайбыз, куттуктайбыз, куттуктайбыз. Кандайсыңар балдар? Мен атым Азиза. Мен 13 жаштамын. 7-нчи класста окуйм. Эң жакшы көргөн сабагым бул англис тили. Мен көркөм адабиятты да жакшы көрөм. Көп китептерди окуйм. Бир суроого жооп таппай жүрөм. Неге биз баардыгыбыз бирдей эмеспиз? Өзүңөр карагачы. Кээ бири күчтүү болушат, кээ бири алсыз болушат, кээ бири кара тору, кээ бири ак жүзүү. Жада калса кыз, бала болуп дагы бөлүнүшөт. Ушул суроonu өзүңөргө берип көрдүңөр беле?
Мен ойлойм, бул суроога жооп жок. Класстагы балдар мени кошпойт. Башкаларына тоскоолдук боломбу деп жатам. Кээде мен ойлоп калам, ушул чоң дүйнөгө мен кичинерээк кыламбы деп. Неге айланымдагылар мага башкача мамиле кылышат? Ооба, мен кыз баламын. Ооба, мен баарын түшүнбөшүм мүмкүн али. Ооба, менин боюм кичине. Бирок мен ишенем, мен чоңойом. Мен сөзсүз чоңойом. Азиза, бирок эң чоң жүрөк сенде кызым.